everyone, welcome back to my channel Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasi su wari no bama pura ga rakjare. Ngasi gi wari se Ghost of Flight 401 haina khangna bane duga yamna su famous oi bane movie ga su yamna lei bane sigi incident flight sigi incident sigi matangda. Ada Flight 401 se Eastern Airline na chalaiba kano ni flight amani aduga Eastern Airline se America gi yam chawba airline company bane. Ada Eastern Airline Flight 401 se New York tagi Miami da paigadaba aduga paidoba numitna December gi tang kumapan 1972 sida aduga paidoba airport sina JFK International Airport tagi paidoine ada mayam si singje boarding gi loina passenger singde ngai dana kotana leire aduga sigi flight sida mi 176 ni pull up tong doi se crew tra humdoi amaga pull up punsalaga haidi captain crew member sing pull up pullaga adagi boarding je laukthore padagi mayam sing je boarding to ba hore mathang mai gi seat phamdana khotana tawre aduga sigi flight se 401 se yam nauna introduce to ba model amani Eastern Airline na moigi airline gi se da introduce to makhal amani sigi model se flight sigi model se Lockheed L-1011 TriStar kawe asigi flights yam tina kari haitare ne enormous oi ko tina chawba adagi di unbelievably koi gi kai haitare thajadana yamna technically yamna advanced oi ba amasung haita yamna nauba flight ni ko aduga sigi flight ki layout se ai hapitang hairam ding sum mayamna hainu mathang oi lera ko matamda visualize to ngamna ba ahamoi je main kano se level ani suna layeba ahamagi first level se main cabin je oidoni sida passenger phamba khotpa aduga mai cockpit cruising level se malairani aduga lower level se si seidana yam chawna khoi cramped up oiraga su yam chawna kano to boya ba koi kitchen haitare ne koi full kitchen nama ovens refrigerator mayam amalairani aduga cockpit lom da kitang changchal lakandana kano crew lounge china cruising na pothana ba khona ba mapham jaga amalai adu hosiki lower level se access to ba se moigi maning lom dagi access to doi ni khoi maning gi air kano dagi plane dagi elevator ani lei mathaka makhaina ka ba elevator si zumi amamam dagi hena chandaba amana namaga kumthaba daina mathak makha kakhat padu gumba airline am tina chaw in haina kano ni ba boina ek kumthaba ga hek hang tokpaga rows and rows of in hai way food cart mayam thamba and ovens ke gazing do lairani aduga just crew ga khoi captain ga pothani ga kan da changa ga pothaba ya ba adugu mafam amaga aduga khaklei mani moigi siki kano si lower level se aduga sigi kano sina planes na kayam ki chawge haibse 400 passenger tongba yaiba kuchawm tawni ade moi kano hore boarding hauraga cruising jina pre flight check tawdana khotana mathang kana no khopano na mi head count tawdana tawringai sida numitsigi captain Bob Loft kauba 50-year-old suba captain amana man head tawdoine captain se maze over 30,000 hours of flying experience laire maze veteran pilot amane aduga company sida mana 50th seniority da mana rank tawdone maduga chahi 13 dagi airline siga pairaga lakpa captain Bob se aduga magi co-pilot numita yaurisina 39 years old suba Bert Stockstill kauba ma warani masisu over 6,000 flying hour experience laire adu moyani sisu kakalaga moi cockpit ta phamgre ma captain na left side da magi dagi co-pilot na right side ta phamani phamaga moyani su pre flight moi gi flight manung cockpit ki check to ba khot pa manifest passenger ka do ga yengale adu yengingai sida flight se sida cockpit sida mi ani maga karakani ko moi additional crew mai adi crew lakani adu sigi normally atopa flight sing sida di cockpit ki seat se oni kitang kakadum pale but asigi TriStar kano sida di Lockheed L-1011 sida di tina chawbagi cockpit sisu sawre do na seat mari lay basida ahamba crew ma botorok pase last sama yam roi dorokanda crew ma extra moi botorok pase don repo ko ba flight to gi engineer numitu gi flight to gi engineer ma botor ma changa ga captain da man introduce sauraga mana co pilot ki maning da phamgrani aduga last ta nupa ma Angelo ko ba ama mula kani 49 years old suba Angelo sina
kanone madi huziki flight to gi crew member di natte natraga su company amana smai moigi sign culture hai tare ne station amada crew ma require to ba khot ba engineer oisno pilot oisno require to radi flight to the sit later ka di moina phamalaga adogi mafam da pai ga da ba da huziki angelo sina Miami dagi atopa mafam da pai ga da ba adoda numitse ma je Miami da andai no alaga mai duty laibagi mana numitse yaudoi ne ba yauraga mana la aga ma se dead heading haine su mayam smai na crew chat pase standby crew flying or dead heading haine su haine ada mana la ani la aga Captain Bob se introduce auraga ma dead heading to ngi du konon tong na moi sin je phamme dagi crew na la aga loin mag loire pre flight check safety dagi di safety procedure ke loi loire ko pat take off to yarani na hairaga flight se Captain Bob na taxi dauraga they took off very soon when I take off to timing say 9:20 boarding to bana 8:30 da dauraga 9:20 da take off tore ahamba pai begi pungani mukti ina normal oidana smooth oidana even passenger managa chithi ga irine haidi adoki mate ki channel line gi sigi flight se yam thina nungai kholi kainaga maina landing tawrakanda airline gi head office ta mes kano thage chithi je thaje kainaga irine adubu pung 13 ga minute 39 tarak pasitadi ngasai normal oiramdo adagi something is gonna di kaino ma tawrani flight se plane sina Miami International Airport sida approach tawba matam sida Captain Bob sina landing tawba yarani haina mana landing gear singje lower tawdoi ba kaubusida lower tawbusida magi co-pilot bird se sisina kaino ma problem ama ure hasigi L-1011 se at atop haidi flight 401 se CJ atopa dum plane ga chakmana na dum 3 piece of landing gears like amana right side ki engine dagi ama thogla ani landing gear amana left side ki engine dagi landing gear ama thogla ani amana nose gear landing dagi kano dagi nose dagi thogla ani aduga landing gear se thogla e haibagi green light bulb ama adum cockpit ta thale than baje ani khak ngalaga zigi land ama green light ama dingande river green light se nose landing gears ni ada moi singsina kai ginu khopano haibisda saigi plane sidi brand new ni ko new model brand new ni duduna moi nai se plane pai ring ai da su khone check tawraga la bani problem je landing gi gear ngasagi mamang gi nose ki gear se asina mande maybe light bulb sina oram dong male na moi se ran khanari adagi captain jina mo chingkhatle mo landing gear se mo odudi ai retract tawraga amuk lower down tawraga yenge na captain jina mo loina mo saigi landing gear singje retract tawre tawraga ngatang leraga amuk lower down tawusita same again ngasagi maning ane konogi moigi wheel ani to gi light ti la aga nose ki lights laktre laktab sita Captain Bob ne co pilot ne engineer ne moi singjina khanna lari karai de kamaina ka dobai no laktri bo sigi problem je soidana sigi light ki bulb se sida problem le ram dong male na hairaga moi singjina ngasagi feeling to bo hore lighting do de amang haina mu nu dana saina mu mathak mu chingkhat makha mu chingkhat to dana khotana adagi de mu haina pul lom to dana pusum to to dagi ko pilot ka dana du su ya da dagi man pilot ka dana kanu sina co pilot sina ngasagi light bulb thandogba nose gear ila se haina parga chingthoga skoi gi amon apai ge phu phu ga kam thoga mana mu namjan basida handak tin namjan baje side way da namjan badagi light si law ya the light to red puna te kai mok la nga la ga di ngandre do mo ne chingthok pu ju ya dra ba ge stuck tok lai gre lai dagi mo ne sidi kamai tong ni khot pani na to dagi atopa pambai ma season da ya ro ye na to dagi kanu sina Captain Bob sina plane je autopilot ta thamme autopilot thamaga moi je landing tawdoba khajatang ka ngaram ni ko adi approach tawrobane ba Miami gi kanu se airport se aradana autopilot ta thamaga moi gi altitude se dum gadi kanu 2000 feet ta dum pai sano na thamaga Captain Bob sina Miami gi ATC da phone to mari mana radio tawre haidi ai se smaina landing gi ready lere adu bo ai gi nose gear se kanu tawira kumdhara tabra khangre we have some issue aduduna khoi amu circle tawraga amu lake khotke na hairi hairapdagi Miami gi ATC gi nupa sina oina odudi nang atopa incoming traffic incoming plane singda yetana ba airport gi manakta chatlaga Everglades haina mafam lei pathi komthi dongna chauna leiba mafam lei ko eta khusaw amne hojiki kanu se Everglades se asigi jai sida noi circle tawro aduga once nagi problem do fix tobaga amu contact tawraga noi gi landing gi
sequence tong piraken hai adai moi se hujiki everglade rom da paithora hujiki 2000 feet ki ment ka height ka no jo height se maintain tawraga adum paraga leisno na moi figure out tawdribo adoga kano dune engineer dune Don Ripo ne Captain Bob ne co-pilot Bert se moi hom je ta kano se da di captain je am thina frustrated ore ba kari no si light lag se moi je light fiddle tawdana kotana tau le adu light se sungya yadre dagi moi na mu kano se gear se mu khai se landing gear sing je loina amu thangkat le adi amu thadare adu so dum light se dum lag ta le dum problem le adai moi na je o sigi problem se landing gear na di oram dong man de light na male ado si check tong na ba upai ma pambai ma thide yadre na Captain Bob sina on thoga sagi engineer du da Don report du da man hai se nang makha da hell hole da kumdaro adu gam tang check tawna adu hojiki hell hole hai se kano ni ko cockpit sigi manung da kano na koi macha kano ma thong gumba macha mana tawraga haina thong je hang tok tuine hang toga kano hai tare ni pitu pipa cabin man ba manung da changba ya ba mapham ma le asi thong je hang toga kumdhara kanda hojiki hell hole sida window macha pikpa hole lai ko asi da yengaga kano se direct uba koi gi nose ki gear se kumdhare se yengba uba ya ba adogumba jaga amle ada Captain Bob sina Don sida nang kumdhara ga amtang yengona haibisa Don sina hagoina na ma sa hagolaga hojiki thong mai access thong macha pikpa malai si je hangtoe ga man kumdhara ga yengaga mai yengdoini ko kano sai plane gi nose gear se kumdharak tabra haina moina sigi tongnari ngai gi manung sida Everglades gi manung dai di nungdang ni ko pung 12 mai je mamme moi gi surrounding ji Everglades mai am ta than banate madagi mai hai si lap na hai di kano de gi city de gi lap leiba mapham ne adai da nupa ani kha frog hunting taw leiba ai di hangoi pha du gi leiba nupa sina mai maming se Robert Markey ko ba nupa ma chahi nifu hom doi subam ne aduga mai gi mamana ba Ray Dixon ko ba amaga moyani sina dungzagi Robert ki airboat haina amalai ko airboat se engine je ko gi mathak toina pale makhanda pande kai gino da Everglade ki area se shallow water haidi yam kana lu banate ising je yam thena khung taga or maybe khwang bu pok yaw da ba dugum ising ni lai khong oi lai ngang oi tawraga sigi mapham jida moi di hangoi pha ba yam nungai ba mapham ne alligator Florida haire dona gumbi adi alligator or crocodile adi snake mayam tin mayam lei ba mapham ne da moi airboat da hujiki ani sina usigi kano gi nupa Robert sigar ri ga sina hangoi pha ba gi lei basida yam thina thing abani moi ni na pha ba lai se de the pitch black ne moi mapham da kai mo building ama bu ude mi bok ta miles and miles u phang da ba mapham ne moi lai se aduga khoi da only light source hai ta ne moi na ziki da sap da light source se moi gi makok da thet pa headlamp se asi khata ne ba adai moi ziki mapham ma jaga ama moi na pha ba hangoi pha ba yare ha ba jaga mapham na yauraga kano se boat se stop tawraga hangoi phabagi koying yengaga non thadana kotana mai tawraga yengale Robert sina kundharaga hangoi phadugi yengale ngai sida magi mamit ki nakan sida kainoma uiba ubasa mana kaino ne na mangak se thangkalaga yengba sida moina leiba mafam sidagi kilometer 3-9 mu lapna koi chauba orange aduga yellow color gi boom gumba ma haida mangana ma uraga makhon se koi boom rong tawraga thuna hojiki mai kan orange ko kan wa taw se yellow color se mangi doine mang badagi mana mamana bada re se re nang hojiki to ubra nang se hojiki kan do da re se na khitang mu de kai noi khangau dre phajana haisane mani yengu launi hojiki to kai no sidagi su yam kana lapna tian hairaga moi ni sina hoi tawraga moi gi speed boat se aroi bi da speed ta tawtharaga hekta airport hojiki mai gei moi na uiba masagi orange ka yellow gi mai boom tawba makhon taba mai gi se sidai da kan thore minute 35 mu hojiki mai gei se thoraga mafam sida yaurakanda moi na yeng basida moi na uriba pot se moi je kari na ba haiba masabok to believe tawdriba the scenario moi uriba drishya moi uriba environment se tina moi de shock chatle Robert kari gana lak kadawba mafam je yau kadawba minute kun muki mamangda
ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯨꯝꯗꯣ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ 401 ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯠꯀꯗꯣ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯗꯣꯟꯗ ꯀꯨꯝꯊꯧꯑꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯕꯣꯕꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯏ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯗꯣꯟꯗ ꯅꯪ ꯍꯦꯜ ꯍꯣꯜꯗ ꯀꯨꯝꯊꯒꯦꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯕꯣꯕꯀꯤ ꯃꯈꯨꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯇꯣ ꯄꯥꯏꯂꯠꯇ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯁ꯭ꯋꯤꯠꯆꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯊꯦꯡꯉꯖꯥꯠꯅꯤ ꯊꯦꯡꯉꯒ ꯑꯣꯇꯣ ꯄꯥꯏꯂꯠꯇꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅ ꯀꯨꯝꯊꯈꯤꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯑꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯀꯨꯝꯊꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ 2000 ꯐꯤꯠꯇ ꯊꯝꯕꯅꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯤ ꯇꯞꯅ ꯀꯨꯝꯊꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯀꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯅꯥꯝꯐꯥꯎꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯗꯨꯅꯁꯨ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗ꯭रे ꯀꯣ ꯄꯥꯏꯂꯠꯅꯁꯨ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗ꯭रे ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯕꯤꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡꯃꯝꯕ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯊꯛ ꯆꯠꯂꯤꯔꯥ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯂꯤꯔꯥꯁꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯠꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯗꯜ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯒ ꯀꯣ ꯄꯥꯏꯂꯠꯀꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅ ꯀꯨꯝꯊꯕꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯕꯒ प्लेन अदुम ngसाई warning sound amadi lakhi mali warning sound lakhi moi tahautre ba warning sound ni ju yam kana laude just once or twice itang khingani ye to but ke ngsaई gi pilot ani du di ngsaai gi light to the concentrate toring aida ngsaai gi warning sign ju tahautre aduga flight to ju autopilot gi manual chakre do khangdramina flight to makha da to crash tawraga mache kara pokhai gi light ne ba ngsaai robot kari gi dun hangoi phari ngai da uri se ngsaigi flight 401 gi gi cockpit crew da gi passenger sing na kana bo khangde ba moi jin emergency situation da lay je until ngsaigi flight na crash tawra kanda moi na ngsaigi flight to ground da crash tawbaga kind of plane do yung na pai dhaba nati ba pula masa goi na pula pai dharaga explode tawdoine explode tawraga plane je machet kairani adu du ne ba sai robot marking na lap na mai gi nakan da gi robot na uri do hai yellow ko orange ki light uri se robot ka mai mama na buduna ngasai mafam sida yoba matam da di moina uri je hekta koi ma kanu mai khaji mai saamba singju loina mut khare aduga mi singje crash tawraga mi na mon to bagi na he bagi law bagi adune moina uri do aduga plane crash tawbu ju moina uri moina amba yeng masida mi khadi kanu moina yeng do moi ma sabuk ta kari nu khang kai mi ta sum na kan mi mem kap bagi law bagi adagi di ai kalo na law bagi dagi ngasai gi mai du ju kan chaam du ju party kom thi ising du da tasalabani na mai yu jam thung na mut khare kai no da hujiki Everglades se anam bana ising ga lekho moi kai oi laibni adoga plane du ju smaina yung na te smaina masana tasan bani na pokhai ra matung da thu na ngasai gi ising marak tu da mut khra jani adu na mambani na moi makoko da mai khak thalaga ne robot ka mamana bari du na lai do adu na kanai de no kapi ba lauri me am je moi je thi me kana na kapi no kadom mai gai de kapi no kam mai gai de lauri no je moi je gyam men ta dri ham bagi initial impact da dozens of passenger ko survive tawi go moi sigi ground je taw da adu mi tang khai ba di ngasai gi horrible injuries adu mai chak pa aduga ngasai gi plane machet kai bi do gi kanu singduna machet singduna trap tawraga leiba adugu mo tane urise adugu ngasai gi robot ka re ga duna manak ta chaksala kan da yenga kan da di mai headlamp na thale yenga kan da yenga kan da nu body parts ma'am lam kanu sa ground sa taraga lerami adagi masina kainu body part ma'am de tare mi sing de ta lawbudi ude ko te na tawraga mai se tawraga ma ko yeng masida first survivor ko mana ama kan manu pas udoini nupa jman yeng se nupa mafi maron se loina ma sai crash to mai je loina chakre chaga moza khap tonga amma do ji nupa ji sai ki plane jina kai bagi area se oidoni duga mai gi seat sida di strap tawraga mai gi seat belt se strap tawraga ji like khom ising le khom le bise se seat na hina nanjala ma thamaga ma Iraq nang do gi like khom marak da Iraq nang do gi tawraga le ramadam sai gi robot na mai thalak du da mai thaina scan tor ko da ma mai chai lai khalaga aim ta kan biyo na lawrak ko da gi robot ka ri ga sina moi gi boat de gi chong tharaga siki nupa se first survivor se du moi da gi chingtho ga moi gi boat ta thangale ado e chingtho ko da gi am law tar e ai su si lai ai kan biyo ai cha ai na re ai du na thille ai da na tawre sumayam je lai ado robot ka ri ga sina ngambai
yaba mas moi je phana kuina honai but there was so many passenger and so little time haidi survivor mayam yamaga matam de mata leitreba matam ji is time of the essence kai no da moina kuina matam changi ngai mi sing du ngai gi lekhom lainang ising du da sidoi ne natraga na injury du na sidoi ne adai moi jo moi anis nang yaba mi sing de chingtho ga nga hak minute 30 mu leira kanda Coast Guard ki moigi helicopter ma paira la ka Coast Guard se la ani la aga moiga hosigi Coast Guard sing duga adigi Robert ne Ray ne moi jinjina entire night nung dang duma passenger moi ngai survivor sing je moi sing kan baje moi they will do as much as possible as they could haidi moi na ngam bangkhai mayam jing je kan na phon na doine adu bu numi thokla kan da di survivor amata laitre moi na ngam ba ya ba de chingtho e wreckage so ta plane do chau banina nan laga leiraga hingamaga su upai leitre u rabnina mamga mambane mai mata leitabane aduga helicopters na mathak gi mai khara thane gi moi ngai headlamp adagi torch khara tawraga moi angam mangai tawre do nungara akan ni amata leitre 99 people mai 99 passenger mi hai tare pa amung sum crew moi pulap sirani aduga 77 na survive tawni sibagi marak sida captain bob su yaure dagi mai co-pilot bird ne aduga flight engineer don repose adu moi hum zulune sile aduga hingbagi marak sida ngasagi ama dead heading toba standby jatpa angelo haiba nupa do kanu do crew do du mahingani aduga ngasai eastern airline da chithi iba haidina ge flight jam thina nungai ni iba nupa do maga hingdoine major investigation tawre sigi crash marak sida adagi investigation gi matung ina moina confirm tawre masagi flight 401 na crash tawre human error dagi crash tawbane the investigation na ju confirm tawre ngasagi nose landing gear do adu kashu tawde it was working perfectly fine ngasagi light bulb tuna lactri do light bulb to chak pagi mai laktabane but nose gear do di adum kumtharaga lairamba male moina crash taw matamda adagi investigation mai loirakanda Eastern Airline moigi musai survivor sing da paisa mem compensate tawrani amasung siba mi sing du da compensate tawraga moigi dagi koingi pilot ki training hai tare ne sida major changes ama tawrani haidi sumaina amuk hanna sigumba human error se thoktana baina kari moina change tawri se hojik su anoba pilot ki training sing da su 401 ge example se yamne hapaga adum training tawe hai haidi issue amadang landing gear oisin light oisin engineer da boys no thoga su atopa cruising na handle to holaga captain duna main control da laiba haina do maina chauna moi kano se training se change tawrani sahi ahum gi matung sida moi ziki airline gi strange phenomenon ama thoni ko strange occurrence thoga moi gi employees jina complain moi gi supervisor sing the complain tawba khotpa degi di complain thankalakpa mayam ko to se Eastern Airlines na namdhana ba hadi noi na ngangai do koi taning de hana hekta namdhana ba torok doine aduga huziki Eastern Airline gi flight strange occurrence oise same huziki L-1011 hariba Lockheed ki plane model se sidaisa loina mak taw doine ba strange occurrence adu mi jing jina hek hairaga na moido psychiatrist amada yengo thadokpa natraga na hekta on the kano da haitare on the spot fire toba adu mai tawi adu bu moina fire tawrasu moina lot na namjana ba honaraga su mi khara ma moi employee khara brave haitare ne khara mana wari khara ga mamang tharaga tholakani moina kano tawraga haidi smai thoi hana adugi wari khara ne aina hojik asigi tamna ba haunting da lirak toise ado sidai da yauri ba mi sing se anamba na anonymous oina loina mak tholakpane adana moi gi maming sing se real maming nate maming sing se just moina anonymous oina hapa wari sing atani aina wari ahum mari sigi haunting ki matang da lizarke March ki 1973 3 months after hojiki flight 401 crash tawra matong da cabin crew Emma Kobama flight ama mana board to mana magi duty ta ba chatkani duty ta ba sida magi best friend Donna hana amaga moi ni tamina doine flight na New York tagina Fort Lauderdale haiba Florida da pai doine
पायरगा मोय पाइदोनी अदा मोय अनि ममानबी अनि सिनु सेम ताबस मोय समथिन हराउरे एक्साइटेड ओरे मोय अनि मंग हैना माय बेस्ट फ्रेंड ने दुदना स्माइना फ्लाइट तामिनारे खोले ना तौरगा फ्लाइट टेक ऑफ तौरे तो कैफ तौरगा मोय जिंग जिंग कदी पैसेंजर से मैसिव पैसेंजर मैम तोंगनी ना मोय दुगी कनो फ्लाइट टेक ऑफ तौबगा सर्विस तौबगी हौरे अदो हजिकी क्रू नुपी अनि जे हजिकी क्रैश फ्लाइट 401 दे यावरो बनते मोय वरी दंग ताबने अदुगा प्लेन जिजु जिकी पाइबा प्लेन जिकी ममिंग सिना 318 कवे ईस्टर्न एयरलाइन गी दुगा सेम मॉडल L-1011 साइ फ्लाइट 401 गा चमनबा फ्लाइट ने अदा हजिकी प्लेन 318 दा ओरिजिनल साइगी फ्लाइट 401 दगी ओरिजिनल पार्ट खरा हाप जाने कईनो दा मोय ngसाइगी इन्वेस्टिगेशन तौबा खोटबा लोरे मतुंगदा मोयने डिस्कवर तौरिजे पार्ट मैम हुजिकी फ्लाइट 401 दगी पार्ट मैम सिंगसे इन दे वर इन अ वेरी गुड शेप को हेदी शेप लोइनमक दगी लोइनमक यारी खोली अदुगा मोयने टेस्ट तौबा मतमदसु लोइनमक हेदी कैम्बो असोयंगम यावदबा अदुगा फ्लाइट सिगी पार्ट सिंगसे याम थिन एक्सपेंसिव होय तांगबनिना जिकी कनो काइबा फ्लाइट 401 से सिगी पार्ट सिंगजे लौथोगा मोयने सेम प्लेन मोगी मॉडल 1011 L-1011 से सिदा हापसिदा 318 की फ्लाइट हुजिक पाइदोबा कनोगा एमागा दोनाना पाइदो फ्लाइट से सिदाइजु मोइना हापजानी हुजिकी फ्लाइट से टेक ऑफ तौरगा क्रूजिंग जिना मोगी मेन लेवल सिदा ड्रिंक्स एंड फूड सर्विस तौबा हौरे अदुगा नुमिसिजु पैसेंजर ओवर 200 पैसेंजर तोंगबसिदा खरा मना मेन लेवल सिदा मोइगी फूड एंड ड्रिंक सर्विस तौरगा कनोगी चाबा थपगी मेन कनो ऑर्डर लौरनी अदुगा क्रू खरमना मखागी लोअर लेवल ngसागी किचन लाइबदो अदुदा फूड सिंगदो साहनना खोतना तौदना ऑर्डर सिंगदो करम स्पेशल फूड करी कइनो हैना तौरगा लैदोइनी सिगी फूड प्रोसेस तौरिङै मरकसिदा दोना सिदा लेवल अहामबसिदा माजे फूड एंड ड्रिंक्स तौरमे पदगी कनो लौबो लोरे ऑर्डर लौबो लोरे लोइबदगी माना ए आइसु थबक समता लैते ऑर्डर तौबदो लोरे एमादो मखा केबिन मादो मखागी लोअर लेवल किचन दुदा लैगिबने मादो मे बी फूड कै मोय ngसागी चाक इन केकेनो साहनबदा आई मतेंग तौ एदि तौबिरुगेना मारा ngसागी लिफ्ट अमदुदा कुमधरगा एदि तोंगगा माना कुमधरक्तोइने कुमधरेबगा टाइमिंग सिदा दोना से कनो सिजु एमा सिजु मखादा मागी फूड नुंग्स लोइना साहले खोले मतम मोय साहन बजे मिनिट 10-15 मिनिट कुन चंगनी माना ए लोइना म कार्ड लोइन प्रिपेयर तौ लोरे चाना बथकना ब साहले अदो ए मथकता अमु कनो दो दोना दो ले होबनिना दोना दो अमु खंबिरुगे मादु मथकता मोयगी ऑर्डर लोबो खोपदुदा आइगी दका ताबरा हाइना माजु हेक लिफ्ट तो काखलगा मथकी मेन लेवल से काखत किबजा अनि जे स्माइन थाइनरगा दोनादुना मखा चखरे दगी एमादुना मथा काखले दुगा एमासिना ए दोनादी खोपदी हंगुसता ए दोनादी नंग मखादा कनो गी हाइदी नंग मतेंग तौगे न कुमधगी पुजित कुमधगी बने खोटकिमनी ना हाइरे अदगी एमासिना ओ फरे दोइदी आई ngahang noi sigi kakino mating tawragi duga ai kumdharage na emasina ngahak couple of minutes ko mana du moi da order lobo khotpa tray de moi tray setup tawbo khotpa tawramaga minute khara leiraga masina mu ai sida thabak loramina makhada donado le hobbanina ai mu kumdharage na emasina amu uzigi lift se tongaga amu kumdharaktoine hojiki lower level se yobaga aina picture su hapcharange elevator ki thongjina hek hangbaga mana udo khoina udoise hallway ma uni hallway sida food cart adaga hek kanojagi elevator se ki tholakpaga na kitchen sida yauduneba kitchen se neba jam cramped up oiba mafam ni aduga rows and rows of food cart adagi di oven mayam leiba khotpa adugumane microwave ke leidana khotna adaga plane degi kitang chakhatlaga na aina wall ama legani wall sina de separate awise kitchen siga crew ngasai lounge area se asige separate aweba duga thong cham thak pale sliding door ama sliding door sina kana tawraga hangto kanda crew sigi ngasai lounge so adu oiduni de ema ji kumda dona thibi kumdare ni ma de kumdara aga mana sai mama na biduna dona do makha do kumdagi hamina mana mai wakhanda dona do lerem dong male aduga man as soon as simane makha kumdara buga hojiki elevator dagi lift dagi tholakpaga mai mongonda sense ama phawbudo haibadi ma mathanda nati laise kanano masu soidana kanano masu masigi lower levels da layena
ada mana khalina o dona do manung mai crew long su sang ga rest story ma le khole ado ma thok se da ni khola ni na tawraga ma ga sai gi meal sing zo stack to ba hore adi meal sa ba ko pa avan hang tok tana gong rang tau tana ko tana to hau to ba sum to ba da kanam bo ziki crew long sa gi ni khang de de tholok tre ni tholok ta ma na 그리기노 너나나 아이나 식사이 막 콘지 파네야 맹 토이지 짝 꽝꽝꽝꽝 되 떠오는 것들이 짝 스테이크 떠보다 막 그지 토록들이 그이기노 아팅 마 아이 까나노 마 바농데 레르가디 까나노 마 라이 콜레나 책 떠보 토록 나자가 마지 뚱브라자라나 마지 칼레 아도 마 톡자라는 지다 하라가 마지 동 하이디 마기 six sense 하이타레 미오비기 six sense 남 레이코 시기 six sense 나 망원다 칼리제 까나노 마디 마이 마닝다 하이디 마기 마마타바 아토파 미 마술레 함스 동 칼레 아데 마제 숨미행아메 데이 마스 카인 수도 톨럭드리니 마스 파나 마콩토에 꽝꽝꽝 데기 마나 마밍수 꼬레 도나 하나 꼬우즈주 고막다바 아데기 마나 까도르바자노네 칼라칼라가 숨 떠링아시다 마시 마이기 프레젠스 하이디 미 마가 레이시 마이기 마나크 낙살레 까 하이비기 필링스 마 퍼고데기 마이 와칸다 도나지나 잉온다 그노 떠러가 프랭 떠도이라 asi lagi kabat lagi ka sung thora aga ingon da khangan doira ko rai sung khan khanam lenga sida mai mamin ki corner dagi moi ziki eastern airline gi uniform set pa ma phatlong na id kano sida crew gi long sida lan gi boi chang gi boi mui u basida mana o dona do di tholak to ma le ma je aina ta ma thogla ma le na khalaga mana you know dona ka tor was le sida kai id tumin na layo kai mo khumak te wa ngang de mana mama pharuk lai tho ying haina ko ying sida ngasai kana mo tholak dre do ga mana realize tok le ba ngasai mi mana ek nga sa hamba lower level ji chang ba di crew gi lounge gi thong lo la ga le ram mi adu bu mana ngasai mai mamit ki nakan de gi uniform se pa ma chang gi ba se thong hang do ga chang ba su na te mo khon thong hang mo khon su ta de ade ma se ma sa da su ai lor ga mai mi hun ji ting chong ba kaino ziki aina nakandegi mita ubudu karamai tawni thong hangdok tana changi bani urijena adagi maje mamai lai thoraga dona na mase kauraga masase loirabani ko mase kadi karino khangdabado hadi kari something is going on na adagi mase na going ngi nge masu mathadare mana leido chakhum moi ziki kitchen du da adegi masida chelaga zeki crew lounge ki thong cha hangdoga mana aina pakthara yenga dona nang are you trying to play with me mana nang aingonda ki handoira aingonda prank sana doira khotara and obus kumak degi mana zeki crew lounge manung na changaga crew lounge laije sofa khara lairani table ama tharani phabung khoi tumna reclining go tumbai phabung khale masu phabung maning da chen dana chakri maning se chen ko yengaga leitabadagi mase hekta massage soi lawre kaigino da magi nga saigi feeling ama magi manak da mi ma leire habisdi ma check off to gare ba ade ma mai manak mi ma leire sini mai manak da kanano dona su leite ko bu ta de ma se hekta mi hunje chong da na mara zeki crew long segi phalang se na pe phalang se na paga haidi maning da kana ambu mai nga saigi maning da mi ma leire khole manak da leire do khanbadu khandana bana ana lepe ga masina saina tamna sila ga saigi lounge ki thong je hangtok to ni hangtok ga yeng mana khali sina kitchen da kana no soida ni thola ni kai no da ai na khali ba ai gi sense na mi ma lai hai je soida ni kitchen le ngani na mana thong de phak to hai makok se thing to ga kitchen ni da yeng mo kitchen je kana ambo lai dre it was silent kitchen ma sai mana food stack to ro ma da hin lai ram dre adagi ma se mi hu je chonge duga magi sagi kanano ma leiri habasi mangon mai maji loirabane masaje adegi ma chai blouse tagi na lift pok chen baje asi je ma je karamain chen do na mai se makhu gas ni e ma je kari gi no ina chokam na mangon da ki raga mangon da nuai da ba phawi jena ade ma da sores ang na honda raga hatta screw gi lounge ki ma pham degi na ma na lift pok chen do ni chilaga thong je ke ada mana sai lift to kakhat nam nam doini nam mai gi maning ji mi kana mo to nga pote ko only one person kap tong bayai nam mai gi maning sa kana no mo na pairak to re mo na pairak to sama khan doini ma la yo khoyam to na ko to ra uchina china uji gi lift kan uji lift kakhat khrane mana chen khala ga
thong hang torak pasida sai mai mang da crew le pam do adai da ma je yung jan doi ni yung ma ba ni je le ba ka ta chan doi moi floor da on tha doi ne ba adai ma hadi moi mayam je da crew to pasing chin khala ga kai daure sine e ma jina ai kai hai doi no khang re ai sakanu makha da ai kaino ma theng ai khang de kaino ma daure I don't know hai ja ga ma se ta ma mai mi ka je pura humang ma pi ga kang da na mas ma mai ka je pel ga oi re adai sai gi crew jina wait nang lost da sigi moi use gi elevator ji ki kachin ji da changu lao na changa kan elevator le ba kachin ji da jaga khoi gi maning gi moi kanu hai ta re ni galley ma lei ko plane ji gi galley sai da dona je phamaga ma ju chem khoi ma so ma pi ho la humang ka ga le rama ga ade gi moi ni kai dau re ha ra kan da dona se na ai asmai na nang thi ba chat pro bane makha da kum tharo ba da kanambo haidi leiram de ai aduga aingon da sen sama mi me leiri ko le haba tawi hana same ngasai ema da thoi ba thodok se same dona da su thok lerma adu moi ani ji gi wari se yam thina mayam na thajari je kai gino haba da same time da same area sida mobile na individual kanu thokpo do haidi mi ma leiri haba gi thokpo se asi ji gi wari sima haidi mayam jina asi je moina hek kanu da yobaga siki Florida yobaga complain tawrei habadi there was something strange going on in this flight na adubu eastern airline sigi kanu se completely shut off tawrani ai noina ngang do kasunate it was just noina stress laibagini noina kanu tawbagini haraga close down to gidoni case ani suba moi incident sa sisina July gi 1973 gi sa senior vice president eastern airline gi ma senior vice president ne ma sina New York ta gi Florida da pai da ba moi company gi headquarter da pai da saina company gi vice president da gi senior president go adi dum first class dum phami ko ada ma first class la e phamaga mana phamaga duga nga hak passenger sung board to ba haure nga hak le ra kan sita nupa uniform set pa ma kakhalaga sigi sit se hang bra I phamya bra na hange na sai senior vice president na oh sure mi lai taba male mi ju first class mi ju yam na te na phamo na haraga phamaga moi ni dum wari sanare ngai se service so su crew gi cabin crew na uri ni ko moi ni wari sanapse so wari sanara me rai da saina sanarambadagi flight 401 gi matang da wari sanara pasani sara pasida ngasai gi vice kanu sina senior vice president sina smain tawduna flight 401 gi do em no IT ko te we are trying our best zumai tawduna ba khotna ba na ma sun sai gi nu pa da ju man haires aina ai mamin kanu ko wi kholi philip ko we duga ngasai gi captain na ju ai ming bob pa we na da wai wai zum sanarambadagi sai gi flight 401 gi matang da sumri ra padagi sadu crash tawdu khopdo yamna nuaite we are doing our best the smaina tawdana ba na tawbadagi wari saramaga captain je chap blank oi gri nga sai gi kano uniform pilot ki uniform se la panu pase chap yung masida sai gi vice president ma philip na I okay na tawbazani aduga ma sa ana blank ko na yenga maga sai nu pa so on salaga ai adugi flight gi captain ne ai captain bob lof ne harapodegi sagi nupa philip se mami se haina langtho le ni ko langtho inga sida magi mamang maksida mangra nupa se disappear to tawbudagi to sagi vice president na the scene to loud na mana smaina mi mangre ko kare doi mangai na kan phama man tawro podagi cruising ni sen thora kanda nang je na kan phama mi to ura khopra au ui kho le hoji captain doi mangre ai use ai flight se chapanga maroi flight thoroughly check down ai tong manga maroi na ta man scene down na passenger mayam mamang je da loud na khong na to dagi ji senior vice president se flight dagi mana deplane tawra ma flight to board to ya roiba yatraga sai flight ma thoroughly check tawra flight tina delay orani du check tawdagi adubu magi complaint se among eastern line da thangkala matung da eastern line mu shut down tawre it was all a made up story ne but me crew na bo haraga adugi report to e ne ba sumai ma crew jina uhori ne ba moi ani phamaga wari sanabase adubu eastern line na for some reason they shut down the story aduga mine chapter se close osangre asigi wari je public oira kanda cruising passenger na jo hai je moina boat toropada
साइगी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दो वरी सानारगा पायलट अमगा वरी सानारगा फर्स्ट क्लास ले हवे से उइहेन मायाम लोइमा कंफर्म तौरक्तोइने अदगी जिकी इंसिडेंट गी मतुंग 1 month later da जिकी फ्लाइट सेम 318 से सिदैदा साइगी एमा गा दोना गना horrific incident थंगनागिबदो सिगी फ्लाइट से न्यूयॉर्क तगिना लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू जर्सी दा लेबा दुगा फ्लाइट से प्री फ्लाइट चेक तौबगी लेबजाने हदि मयामी दा मु पाइबगी जिगी मॉर्निंग सिदा अदा प्री फ्लाइट चेक लोरे बोर्डिंग तौरे तौरकान सिदा सीनियर क्रू मेंबर्स सिना मी मसिंग थीबा हदि कनो तौबा हौरे मी मैम तोंबदुगी हेड काउंट तौबा हौरपसिदा पैसेंजर अमखक से दुम चेनर लेरबा हदि पैसेंजर अमा हेलबा हेन मसिदा अमु मोइना हाइरे पैसेंजर अमा हेले सिनी हेन बदे इदुदि अमु हना काउंट तौ खुंग खोइना पीरि बनोइदा मैनिफेस्ट पीरि से सिजे दुम चुम्बनि खोपरे तबलेगी क्रूजिंग दा मु हाइ नंग निना मनिंग काउंट तौरो इना ममांग काउंट तौरगे न मोइनि जे मु काउंट तौनरगा लेरि ngai sida amusu amu discrepancy je leiraba leibedagi mana amusu discrepancy mi ama dum heli kamai to inu kholino na adagi sagi senior ke kanu sina cabin crew gloria ka we gloria sina ai ngai ko ai mu yenge na mana phari na ek first class sang masida mana realize tore oh mi ama heli sidi sida dead heading to crew mu yaure na uziki first class sida phami se pilot ama captain gi uniform da captain gi roina magi stripe nong toroga phammaga lei wasita mana oh adudi si is when hadi si an hado company gi moi si je it's a custom it's a ritual hadi sumaina crew ma tonga chatpa je first class adum phamba captain go ma tong je moina to pa stand by chatpa ko pa mayam se adai da mana oh si di si captain je soidan oiramani ai mongon da hangage na mana changa hi captain I am Gloria I sumaina nangi kanogi haina head count tawda nang si hele adu nang haina dead heading tawdoira adudugi nangi staff number ga nangi moi haina dead heading tawgi slip ama company degi slip ama piko adugi slip tuga amta lauge adu amta haibiro on haiba sida sai captain ama phammi se to men phamaga sukum daba idi as if mana sai gi Gloria na ngangi do register tok da bida straight walls da yeng adum leire adi mai to pisu opini kholini do pham adum leire adagi Gloria sino kari nu sibu na mo mana hello captain ai nangi staff number ne nangi slip tuga amta haibiro nang dead heading tawdoira flight set le thengi tare na am haibista sukum khumaktre ne khumda basida maga mamangda thabak tawminaba crew malai max is jo ina pakthara ina mana haina chepthara yeng wasida Gloria ga oziki captain je kam thina strange interaction tawba adi Gloria na question je hanga ga amajina khumakta ba ada mai nakanda phami ba passenger atopa phami ba first class passenger sing ji loina mag yeng ba hori ani haidi kaino cruise na hanga ga captain amajina wasonga ngangri boina mayan se loina uri ni ko jing no pa je phama leri se adagi maxina thola ga kaidawrage na Gloria hang mana masi aina maigi staff number ga aduga dead heading is slip to ga pius kum dre sidi muso mo max na mo hangi khumak tabdagi max nang silera mo ai captain na chalaga hairuge haidi moi captain masen moi ngangna jara sano na mana changa ga hojiki flight sigi captain je chalaga Gloria sina smaina first class da dead heading gi captain na yawi khole mado aina mai slip to ga staff number ga maming pi on haibene haira kaimbo khumakte he didn't even acknowledge sai ai acknowledge bu dokte ai lai haibse amtang hangbiu lawn to de captain musigi flight gi captain ne thokla ga mana hoi na haraga thokla ga mana ka sang bus captain je ubasta mana captain do haina tupi do upaga moi gi pilot ki upaga pham lai basida mana amu ahamada hi I am adu and captain is flight chikine nang 100 heading odi khoi cruise na nangi number do ga slip on the pu on har khumak tabdagi captain jina cruise kuntharaga haidi masak to phajana udadi mit to haidi michana sanona kuntharaga mana yenga ga hi captain haibasida ziki flight sigi captain je law haina lo khangong do de ma se tu do ne ba ko ma se na recognize ore si bob love haina ma se law aga bob love what are you doing and ma se sing bob love haina ma se de gi hina ngam de ma law de gi passenger to the first class of passenger oina ma khawul aga yenga hojiki captain jin ma mai lai thoga yes I am bob love haraga mangra ba mang bade ke so manung ni the
first class famamba passengers ing do lawa khongba karino tawrisibo khorisibo mi kamaina samaina mulba famamba ga mangri no ta law passengers ing jina ai kumtharani loina mak chaotic scene ma thui manung sida it's a chaos manung ekta loire ba loiba dagi captain ga sagi crew gloria hoi ju uri mamit mak ta ne mangri do mai mama mak ta ne mangri do dagi moi jina they responsible for the flight ada moina calm down dong no ko hanare it's my mind ngai ko ne calm down to it's not possible mi ma bo hekta mangi ba ya pote do ju witness mi mayam lai lai na ado do na mi ji sai soidra ge plane da lai rangani koi thi doi ne na haraga moina security se kauraga for 2 hours moina flight je thi doi ne ba sagi captain ama mangri je ada captain jigi masak khangmadi hujiki flight to pai ba captain na masak khangbani atopa sinandi bob lof na khangbana te aduga hujiki flight jigi captain se bob lof ka yamna luna tinaba maga se am toina flight pai minaba anu paw begi mana bob lof ni mana je bob lof ni flight ta phami do mangri do sini magi ghost ne na mana haire adu hoi ekta delay pung ahumung delay tawre pung kai ne pung ani ma mung search mi mem do thi ne baggage amung nong namung loina ma scan to buni khopani loira kanda cruising sina hairi je when the this it was a mistake on the khoi airline ge part mi ma yaw ko pani hai but uri ba mi sing sai business class yaw re mi sing tna di noi akhoi gi ma ta de ne mana phamma ga mang re do na adu maina hai do moina uchina china flight to di pai re landing ore kanda moina Florida gi ma phamni salaga complain ama I do ni complain ira kanda moina log book se iraga thamdoi ne ba mon loina ma cruising jina loina ma complain tawre first class ki mi sing do gi testimony bo lawraga iraga thamdoi ne thambase kamai tawge habisida khanghau da na sai gi moina sigumba incident me amse mathang me amni ko me yami ko aina lire ba wari ji khara khatane ado sigi me amje tarapudagi sai gi captain jing adagi moi gi flight cruising jing sina maintenance ma yam kai sina sagi moina iriba complain tawbe gi log book se page na thiba sida mysteriously log book se mangi doine aduga company na hari je there was never a complaint there was nothing the flight 308 da hede kano da 318 da ka invoke tawde aduga complaints mata tawde khote cruising do there was a stress and higher khumak do pilot khara ma di pahawe boziki moina complain tawba mayam gi testimony je adu moina back tawraga sigi wari thalok matamda moina si thoi kholi na maming asing ba hydra su moina sumaina mangi habese confirm tawdoi for 2 years ko sigi strange occurrence adum thoga leba aduju L-1011 gi flight na sai gi kai gi ba kanogi sai kai gi ba flight 401 gi adugi part ga wo singje adu da ngatane amana incident sina flight amadani ko model the same in have dong sai gi kai gi ba flight to gi model yaw ba plane ne ada catering gi nupani ma chak mam chana ba drinks location lo tawraga lering sida uniform se panupa ma hujiki lower level gi kitchen gi dai da ma se dum chatlaga leiba ui ubasida sigi catering no pani sina hi na gaimuna ibjane whatsapp kaina amadu zo hi num hairaga leibada adagi sum lo tong na sum mi ma sum linger taw leibni na moi jo wari dum sage na everything good everything fine na mana sum sigi lo kan no sina catering no pasina haiba ada sigi uniform seli banu pasina aina pai sigi flight se kari flight no na haire adamana sigi flight se kano dagi New York dagi kano pai doini maya kano Florida pai doini heraga oh ai hel hola changu ge ko dudi na hairaga mai moi ani gi mamang sida mangraba masai catering no pa ani di card pairam badagi hekta lauraga chenthora ba moi mamang wai mamang ka da mangi badagi adagi catering gi no pa ani sina changaga chak moi gi food se load to yadre hoi chang chang moi kai no ji ki do khoi mang da mangi khot kina adano ne mangi mi je kai no da moi na sumaina uniform se li da gi stripe ani lei khol in tor kanda photos ula kanda don report je moi na haira ani mak sin haira ba asi no pa je ne na masai gi mang ri do na ado masi gi cabin da lai rami do don report ki thawai ora jani ado moi na ado gi di cabin ko sai gi catering mi no chang ya da gi use gi flight major delay oiraga fine nunga yam pinagi mare duga take off to ge hai adagi amana sigi sina topa flight amadane
business class da nupi mana ai phammaga leiba sani leiraga flight se take off tawre service tawre aduga ngahang mayam tupnabagi timing se sida nupi ju urum tawraga maina kanda mi ma phambagi manaina phambagi mangonda sawngu ma phangbo ada mana mi kap thot mana phalona aina mami ja pang tho yeng madana kanda captain ama ke captain gi dress ama sela ka pham le rame phamam badagi oh hi to moi sarokanda sai nupi du na khalina flight ki captain do pothaba ngi moi race time gi lai boy bening da sungwari sum sanara madagi ai ming adu ko wi nang ming kai ko ke khot ke taw da mana ai ming bob ko wi ko de na taw maga wari sum sara badagi sana na onsalaga ai je sigi flight da nati aina ai gi de flight to pani ha mang thokraba mang thok ke bege tang sigi first class ki ni pi ji mi pura kanoni ko koi lak taba pi ga set pi pura koi high profile lu pi ni masin hekta hysterical oiraga lauraga aigi nakandegi nu phamamba captain ama mangari sini adegi mayam jingjina takun law na khongto degi business class phami mi sing loi hagula kaino ko pataw mana something is going on kana aigi nakande phamamba mangare mana law na khong na taw degi and as a big shot nu pi mane hai ming di moina pandre matam dugi adegi big shot khoi gi celebrity ga zo ora mari nu pi se adu ekta law gun taw degi crew mem jina kating mai phamba ai moi je theme calm down taw ma'am nang tumu bagi nga ha ko rangani man nang ai ngau ne kham noi gum nei gi sigi plane si ai na sahu mari le ya bari khopne kai taw ne ta khana da taw ro bagi uchina nu pi je khang amak ta na man historical oi behemen da na ma je makot ani je punjalaga kono tawe deplane taw da security ko ro ga deplane taw riba to ke pesa pai bu pi do ngau heading ngau bi do na law ko ta taw dagi adegi last nu pi jina identify taw ba masai karam manu nang na kana na u captain do na moi ga thai moi gi flight 401 gi flight ki photo ga jingan ba sida don sida kanu sida masai gi bob sida haiba si nu pa jina ina kan da phama mi do ga ma do ai gi si flight ai gi na ti atopa flight ne ai na tong do hai ma ga mang ri ne taw adu gi report ma ju lai ba se Eastern Airlines na kano tawra hai nupi da tongana moi gi manung da case situation agare hai but they never came out public kadi karino khopano do dagi incident amadana flight 308 da mu 318 da mu same taw dini ko pilot ka jina goi moi na pre flight check pairam da gi tawringa sida hell hole sida gi makhon ama dong haina taw ma su tara pujani makhon thinba ta ba sida moi jina koi ni karai no makhon je lai ji boni yeng ba sida hell hole dagi lak poi le mi lak se captain na o du di ai check taw gi na mana sai gi moi gi hell hole gi hats sum za do hong to ga kum thara ga ko nge hell hole nung ji yeng mas da kai bu de mana haina kai bu lai te da haina ka khat ke na hell hole gi moi gi ladder ma yawi ko ladder se ka khat ge haina matak jang yeng khat pa sida mathak sida saina mangon da yeng dhar ka le mi je kana no have the don't repose sumaina yeng dhar ga check your flight properly na haira ding asai gi captain ni kano se flight no je par ma dum nik le kai na mana don report ma sakhang nu pa oi ba adu haira ma ka mangre adai captain a chen khat akan se da ko pilot se da nang ji ubra se da nu pa ma je lep do hai ni po du ko pilot se chap yung ga hoi du ai mang na mangre sini man nang on da mun na yeng thara ga flight mun na check taw har ma ga mangre na haira ga du mai na adugi incident ama thokpo jadagi incident ju moina mu moina mu complain taw doini ko sigi kanu sida moi gi headquarters sida taw doini but still as usual they shut down sigo incident se ma'am thoi machet asmaina laga nangi je faulty oi kholi ka have je adi spirit to mana kai tare ne mana kan tong do dugumba incident da thoning da bagi type da nupa amada su no mana same huzigi part yauba flight amada number budi hydrate the engineer mane engineer anoba engineer haitare masina wheel sing do check tawraga leiba sani check taw basida out of the blue kano engineer ama la aga mangonda hi nang si nang kano si engineer as I don't go ko len tawraga wari sanam hanaga mana nang dugi kano gi engine gi light to yada bane du amtang yeng chu kholu so natradi pharak tani akhoi je adugumba incident thokta ba flight 401 gi jin thok tana ba kana honari ni kholi ni na haira maga mai manga manga ba adu manga kan da masna haidi ma ja han gi wari tarabani ko sumaina company na tawro da shut down tawre hi aduga sumaina mayam na occurrence lei khole hebse da mana changa ga ji gi part faulty patching en kan da asing bai ju yaram draba
yaramdabdagi adu sinbadagi hojiki flight se kanbani khotpani kainagasu adaina mu report iba aduga last incident haitare ne moina si mayam sidai the last season de captain moigi am senior most captain Eastern Airline gi mayam na yamna respect over captain ne maming ni moina pandre aduga masina pre-flight check sai ga topa engineer sing la amani crew na la ame pau ko ba loina mag everything is fine adu du na haira me na mana phare ru di na mana manifest adi cruising gi manifest sum chat gi ngai sida uniform set pa engineer ma spap sang pa jani changa aga hi captain I am Don and hi the mas ham da yengam dab jani hi Don what's up and adi nang hadi pre-flight check loraga engineer changa pudo kai doino na ana mana nangi left side ke engine do adu do yada bani yengon hai jani ada captain je size mi yengam badagi what haraga mana hai on thu ga yeng jani ada ujiki kano je engineer se raga ya nangi left side ki engine do adu do yada bani adum dang check to natradi nang kano incident thokpadagi kan amuna kan banga moi hai maga mai mamang se mang thokra mang badagi ngasagi captain do hana degi wari di khala di taraga lairamni ko but he was like ima je shock to chakreba mai mamang da mi ong khoi mamang da mi wang nga mamang ba hai se bukana na ka do bi shock chaloi no adagi mana hekta hagut laga mi jing se kaurab jani moi gi engineer se kauraga left side ki engine je ngo mana se da indicator ma ya de hai ji yeng kan yenga kan indicator ji ju yaramdra karigumba sigi indicator je yaramdra di same sigi flight 401 athopa adumaina in kanogi uzikini yaramdresina left side ki engine je asi je stuck tawga lerama ba hamada di yaba second time da for some reason stuck tawga lerama do ziki don repo gi thawai sina laaga ai de nang asigi flight kano engine do yengon na hairaga adumaina flight to kangiba adagi sigi senior most captain jina haira abanina mana jana chawna report ma ira kana thagale adagi di mayam eye witness mayam thokle adagi passengers indagi moigi witness mayam recall tawre aduduga recall tawbadagi hujiki incident se chaple khidoine 1974 adi asigi oina strange event se chaple kharni ba ado si je moina confirm tawbada Eastern Airline sing jina mayam sing de thajade khote noina ngangi sing do wathi wari me tamna de khote na hai na hairaga su adugi chahi du da moigi L-1011 ki jet sing jidagi loina mak part moina sai kai gi ba flight 401 gi part sing je loina mak lok thoe without no explanation without no reason loina mak lok thoga ojigi part sing je moina cremate taweba cremate tawraga madi moiga sai gi si ba mi sing do gi mafam do loina phum gi ko adugi matung dagi sightings sing je occurrence sing je chap lep khidoine adugi matung dagi kanam bong na incident amta haira roi kanam bong namta ira roi adudi wari je side lotion jeregi mayam kari khange flight 01 gi se don report do kadagi captain bob moigi incident se mayam hoi but kanuba thawai kai kai thajada ba mi mayam lei but there's lot of evidence am lei ba amusung movies tho bane si ji witness so mayam lei bane adu mayam na thajade habdo comment ta bibiramo adu ngasigi di mayam alvida longnarasi ko mathang dong theknarasi bye